نجم الولي مولاي يا مولاي الله صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه ولد الحبيب وفضله متوارد مولاي يا مولاي والنور من وجناته يتوقد صلوا عليه والنور من وجناته يتوقد صلوا
lahir di Nabi di Nanggro Mekah, Nanggro Madinah, kubu Maulana uras selanyan, tanggai 12 nibathun gajah Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayah ne sayang ne tinggai donya, yatim lam kandung di Rasulullah katan le ayah lahir Maulana kamate ampun majusi semua hancur dumpuna, patung-patung berhala sampai le ura bergetar Ka'bah, senang di Ka'bah dengan lahir Maulana. Nabut Rabidan lahir Rasulullah, Maryam Asiyah, Sarah ngan Hawa, Maridah Nabi, Nanu Suwaibah, Halimah tu Sa'diyah, Maridah kedua. Umunan ton di Rasulullah, pendapa Allah sakit di pamahan atret sakit wafud Aminah, letan le ayah katan lempama yatim piatu masa cut Nabi kendam